Admission open. Kapetar Kemak Model Degree College, Riboy District, ka court admission na kebenta ke BA first semester, ka lat bahajan na kebenta ke samla pule, na kebenta ke jingtip ki babanya, pun hau number, praiwe laiwe pranot sanar kendai not, lani pra lain not prasan henriu kendai san. Kumsi benta benonra ke jingeteli bat ke jingi tui tau para nong sosnong ke Khat Arsenong Sports Association kalau pelong ya ke first knockout T20 cricket tournament Arajar Pusan ke belas sedang nadu benaya yong bat menta kasih ke Khat nyotrik jumang Arajar Pusan kalau poi ke bakun hakani ke wat ke bakhat du lai dak kai pedeng ke Umsaken Sport Association persyak ya ke Upgate Sport Association bat ya kenil apa dak kai hamadan mau klari Bohoi District. Ban pencengan ya kirang tidak kai, uba Arnold Sengkli, Presiden ke RBYDSO, ulawan poi kum kongsan, hak jindol kat lang usketri ke RBYDSO, uba Kerbok Malai, urang ba senong mau sentai, uba 11 Makdo, Presiden ke Khat Arsenong Sports Association, uba Kershan Pamsong, lem bat kiwe. Hakani ke jingit kai ke Umsaken Sport Association, kalau lawan peliam no ya ke Upgate Sport Association, dak ba shimlut ya ki weekend, tang hak over ke bakhat way bat ay ki tang nyok way run Again, free hit, done. Good running. Come on. Kilisya kami kan? Kilisya kami. Go. Ay, obong pa. Bener mah. Kublai Shibun. Kong ngas ngel ban ai kublai ya kane ka asociation ka badang lung ka badang sukha ya ka bala seng ya ka dang tanghaki arbanai bala le. Henry ka ka bakala le wan kadang lengru ka lale egi kam kiba rangba. Nak bala pelum pelang ya ki kon samla jong kadang kathan ke jongki. Kadai ka nuksa ka bakrau na patay kena samla jong kadai ka doing kathan. But ki kena samlahi ban ya lame kena samlahi ka banang kong don kam napo kisnong kitau napo kayin kasam tiga jingla jempi ban pelum kadai ka wei na kelenti ka sinjam ka babishim ban ya lame kena samla ngam dak keren sibun kintin ban ya batay gi spot ngatarai baro hila aktif lut ke spot hiding players ka Umsaken kadai ka wei na gitim ka klanya nadu gi por bagi dan pomdan ni sutu bai kata tebat ka objek ngapat i bagi lekai ngaru selalu mengatakan lekai kriket di ngatip ilu melang tam ngam dalong kumbalong mapipa de kublai sibuni ka art legitim ya ke jingla jung pi ban poi hadu kan ka sni ban kot ban khangno ya kan ka closing ceremony jong kan ka kriket ka ba lapaniat ya kan Khat Arsenong ka ban ko ngai kublai ya ko Umsaken kriket klub ka ba lala bat poi chotang ke jingjom nang ki separang ya ki kam jingle kai ke jungpi ka baar kade ya ka Upgate cricket sport association ba penang la shu ban nang ile bha hakiwi ki tournament ki game badang sa ke jungpi kumbang tip si kentin argentin ka cricket kam dei shu kum ka sport kam dei shu tang na ka spa kam ka phat ka dei ka spa nda banta ka pelang jaru hapo India jengit ka kriket ka dikba kuba hakamat de ka sport ka bla popular ti ngangit lengba jeng sim benta lengba jeng ni kiran san ki bana islom kitau lengba kiran san barin ngila ban penmi napo ri boy jeng ni ban boy sagi ki kerdan ki ba compare ti ban ka juga poru kadai na ki we ki benta ka lenti ban yada ya ki kun samla ki jongi haba kano ka kendhun kano ka snong ka penlong ke jaspo ladi ki awareness program ka thong jong ka kalong ban penlaj ikna samla ya ka jinglong lengkar haba ngidona spot ngi klet no uduma ngi klet no sibun ke iki basnu ka
kabang sew trim ta kadai kajing cenlei udrak ha kabakum kena samla lengba jengpi ngin hap bania pencai ngin hap bania batai ya ki bahapo jengi lani ki bahalor ge jengi ngidam kam kajing terereng kat rengkan bat kirang ba kilong kini ki samla ladang ngimdon kajing terei rengkat kumta ngam tarai bangin la nomor udrok umde gunun sun ubawan hakamat ke jengpi uwan ra daktari pi waset sulai pi udrok de nun sun ubahari ubanari nari ubanadin ubatendung pi uta di udrok ke ngatarai kajingla ban organize kumkini ki program kajingla belum menlang kena samla jengdong kathan ke jengni hapo reboy ngimda theo than la kalau ngabarit ne kabahe ne haka price sendiri minta kuat than ya price kabang kuat ka thong kamut bat belum samla ban lai na jing snew bagian selak kin melen haki kam spot kin melen kalong ru ka jing iwe ka jing itu kiliang iwe pui habalai le cricket community la ya itu tau dere last step la kala tiga mut ki la itu mat player kata ka de ka jing ya jang ka jing teli kata ka mamut ka kabang kuat kalong ba baro kinong snow ko jongi ngin thau ka jingi teli lah kino kam bangi triro ngan su pun pawe pi to khana pi kender hangne la de fo me ka khana arsnong ka ba khana artli kisnong ya sendrop lang kawe banlong teli dekat no ka jing sutanat bang perklanya ki imlang salang ni hantei hapo nong tru han eriam den ru ngila pom ya kawe forum ka balaya mentala sistem tam ka lightly kira ni penlang kawe ka forum ya kabala tip ganong telu matan bat marman development forum dei mangau babat Sherman kata teka ka bangile kalong berpelung perlang ya ki pajba berpelung perlang ya ki snong kitau bangilong yajan bangilong kawe lada jakano kanur ngintong kejing yarap keliang mar keliang kata kade kathong danga bakla kanero kade kata kathong will win the champion di ngai ba kaum sekian kalele ba habro kiliang di da jingi trichtom jong ka tim ka jong phi ngai ba phi poi show ne thong di nagaliang ka obgen awai nagaliang ji phiru pila pin i la ka jong ki sap ki talent ki jong phi aga ba pila poi chedu ka final di kumul ong dai master chairman ba ka jingrem kamdi bendu yang thong handre ke de ka jing sedang na patagan no ka jingjap na kermen scam ba haki senam ki bansuan lani hapo ni senam ba pinangla sisu ban ni ya kisap ki telen ki jengpi kumbang itip ba haki ni kisi ki ba mata ba ka keket ke de we na kilat kamaija ngi skem ba ki pateng di banwan lani dak jing dalam nanti ki jengpi kamtam le pi ki tem ki la po chakman kana aim simlang ya ki kun semla ki jongi kana ba ki la sei ya ki sab ki thong ki telen ke ba ki dan tang tai ki tin. The Department of Tourism and Travel Management, Lady Keane College, Shillong is now open for admission. Join the 4 years Bachelor of Tourism and Travel Management professional program at Lady Keane College, Shillong and embark on a journey beyond borders. For more information, call the given number on the screen or visit the website www.ladykeanecollege.edu.in. Kini kor komputer kiba internet bador badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi hanong po town shopping complex Harishan Enterprise haka kamera kaba shispa iway refurbish laptop but desktop punhau number pra iway layar not sau pra sansau lane pra lainyo arnyo sawar riunyo. Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentaki awareness program jompi pon singi ni ai wai shapi pranyo laiwei kendai hendriwei arnyo lai